Menjuah-juah seni naras turang. Salam sadakini teke. Man Yesus Kristus Juru Selamat. Kami kunduari sanganaringan di Taman Iman Sidikalang, Kabupaten Deri. Karena kita karena sura-sura di bata ng daging manusia, si mereka keselamatan sebelit. Maka suara sisi pustaka si badia ibrekan di bata man Musa 10 pedahna si tulis di basloh batu. Gunana 10 pedah di bata enda gelahna manusia geluh bagi siarap Tuhan. Dan manusia terkelin kerina. Sebab bagi pengkelengi di bata dunia enda maka ibrekan anak si tonggal Tuhan. Embat keleng na ate di bata.